Say nungu timinete ntsena kuphela ya khumembiri na kwamkela mingisero wa mgana lona FM koronga ingisela xitichi xiroko eka nhlekana sukira na mutla msuburuku namuntlha siku hilera ra makumembiri ra n'weti leyi andzati lembe magidibiri makumembiri in'wene khalanga pet mathevula in'wana ri smart wa jimo xithangoma xingiritano wa xicecana makunalo wa ndandadzi ntaka wena twini ri la studio 13 polokwani kutiselana kona ko Afrika wa vulavula wo humelerisiwe Tinyiko Maluleke ifama swin'we kufika ka hafu kupele awara liya ya 13 namuntlha vayingiseri mugana lona FM lava ku tatwa n'wangulo wa wehe ka timhaka ta ku vouta na ku va ku titsarisela hi ndlela yaleyo ta tsundzuka ku ri ku hela loko ka vhiki loko hi humaka ko ka siku ra vu-19 na siku ra vu-9 a ku ri masiku lawa a ya vekeriwe tlhelo na koho ya ri ku hetsela ku va ku tiyisisiwa leswaku u hoxa vito ra wehe ka nxaxamelo wa mavito lawa ya nga ta va ya ri koho ka va lava va nga ta pfumeleriwa ku va va hlawula loko siku ra nhlawulo ri fika leri tivisiweke hi holobye dokodela Nkosazana Dlamini Zuma ku nga siku ro sungula ra Hukuri lembe leri ra magidibiri makumembiri yin'we swi nga leswi hi lava ku bula na commission ya timhaka ta nhlawulo hi ta kuma xifaniso xa ku kahle ku endleke yini ku hela loko ka vhiki ivi kusuka kwalano hi bula na muhleri wa hina Professor Tinyiko Maluleke langutaka timhaka ta ku va ku votiwa ku xana timhaka leta nhlawulo tanihi vaaki hi ti teka hi ti hluriha ha ti twisisa ke hi twisisa vutihlamuleri bya hina ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka toleto i mhaka leyi nga khomela yona hi lava ku twa na n'wangulo wa wena muyingiseri wa mehe hi ku kandziyisa rito ka 071-265-9860 kumbe tirhisa mathevela tp at sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle leyi u nga yi tirhisaka hi twa ku matitwelo ya wehiwa u titsariselile ku ya votake na koho loko u nga u titsariselangi hikokwalaho ka yini u nga titsariselangi ku ya hlawula kumbexani sweswo swivutiso swoleswo swi ta va swi kha swi endla leswaku hi kota ku tiva ku swi twisisa ku fika kwihi timhaka leti ta xidemokirasi na timhaka leti ta ku hlawula kumbe ku hoxa xandla ka timhaka ta ku hlawula hi ndlela yaleyo khoto ya vumbiwa ya tiko ra Afrika-Dzonga ya ha ku tivisa xiboho xa yona xa leswaku kavula vandla ra Democratic Alliance ri lahlekeriwile ku va ri ta fanele ri sindzisa va Independent Electoral Commission kumbe commission ya timhaka ta nhlawulo ku ka va nga hayi mahlweni va tsarisa va yimela ku langwa xikombelo xa vo tanihi Democratic Alliance xi vuye xi bakanyeriwa a tlhelo hi ndlela yoleyo se hi ta amukela tatana Ramafalo laha ku nga ri khale hi bula na vona va hi byela ku hela loko ka vhiki tanihi va commission ya nhlawulo va vone yini ku endleke yini va ta hi pfuna ku twisa mhaka yaleyo ku ya mahlweni muyingiseri wa mugana lona FM ka hi bula na vona andzhaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga pet mathebula 11 minutes ibile awara ya 12 ka mugana lona FM ya amukeleni tatana Motsiri Ramafalo tatana Ramafalo nhleka insekane va ka mathebula na vayingiseri va MLFM mi pfukile hi ta ku hi pfukile hambi hi lo karhala mani loko mi ka vulavula hi ku karhala tatana Ramafalo swi ta hi nyika xifaniso kahle n'wina tanihi IEC mi vone yini ku hela loko ka vhiki mi tirhe njhani va ka mathebula hi foni mi byela ku ri tirhe njhani mo ni rhanga ni vulavula hi mhaka leyi nga endleka namuntlha le Constitutional Court yes ku ri mi ta tsundzuka ku ri ku na ti-political parties tin'wana ti yise IEC court ku ri a hi nge koti ku va yi pfulela candidate nomination so the outcomes hi ku ri namuntlha court yi te candidate nomination yi fanele ku va yi pfuriwa loko vulavula hi candidate nomination hi vulavula hi xiyenge lexiya hi nyikaku vanhu hinkwavo either mavandla ti-party or vanhu as individuals ku ri va kota ku contesta ti-local government elections leti wadeni ta vona so hi lava ku byela vanhu ku ri loko va ri na interest ya ku va contesta ti-elections leti ta hina leti wadeni ta vona namuntlha na mindzuku hi masiku lama va nga submitaku those intentions na ti-candidate nomination forms ta vona ku ri va lava ku va participate ka ti-elections leti ku ta va ti-candidate ta ku ri va ti-councillors alright kumbe ma ha ri kwalano yi ti submitiwa ntsena online kumbe va tisa tihofisini ta IEC va submita online
na le ti-ofisini ta IEC va ta pfumeleriwa ku va va ti submita ku fika mundzuku hi 5 o'clock. system ya n'wina yi njhani ya hi ku a va ku hi swo swi nga endla ku ti nga tirhi kahle nkama luwa Kalanga ti-systems ta hina letin'wani ta the best in the world, so hi sure ku ri ti ta endla ti ta nghena kahle. We nge vi na ti-glitches because the minute you have a glitch we work on them and we improve. So our systems are really improved and ti batla swifuva hi tona. aha loko ri ku ta tirha a ni ni mi twile va IEC mhaka hi byela namuntlha mi tirhi hina nkarhi wa ku sukusela namuntlha ku fika mundzuku hi 5 o'clock ku va hi submitile loko hi la ku va yimela ku langwa ti-candidate sweswo se loko u twa un'wana a ku ti-system ti nga tirhi hi ta teka tape leyi hi ku lavawani veti va ti ba xifuva hi ti-system ta a hi yeneni ka leya tolo ya weekend mi tirhe njhani? Kalanga mo ni mi komba na vayingiseri ku ri hi ri commission hi twa hi tirhe kahle swinene. Vanhu va yingiserile va hi twa ene va kota ku va ti-commita ka constitutional obligation ya vona ku va participate ka ti-election. So hi tirhe kahle ene na swi tiva ku ri xivutiso xin'wana lexi u tele ku xi vutisa hi lexiya xa COVID-19 protocol. Yeah. Mo hi ba xifuva kambe hi ku vanhu va hina lava va ta ku registara a va mbale ti-mask, a va observa yo social distancing, a va ti-sanitizer, na hina vatirhi va hina a va ri na PPE, ti-mask, ti-PPE, I mean na ti-sanitizers and everything that lexi xi folaku under ti-PPE. So with regard to that hi twa hi ri on point. Ene xin'wana lexi hi lava ku xi kombisa hi ku ri ni vulavule ku ri vanhu va tile kota ku register mara Kalanga ha kombela ku ri vanhu if u twa nga ku a wu registeranga no lava kota ku participate ka ti-election leti, mindyangu ya IEC mavanti a IEC a pfuriwile ku fika namuntlha na vusiku hi 12 o'clock. So lexi xi humelelaku hi ku ri if a wu ti tsarisangi u nga ya ofisini ya hina leti masipaleni u ya register, mara hi hlohlotela vanhu ku ri a va ngheni ka website ya hina va ti tsarisa online na yona ba xifuva ni ri ya tirha. kambe ku na van'wani tatani Ramafalo va kombisa ku mi xi vitana yini kambe lexa voter management device vera xi ri na ti-technical glitches a xi fambelani helo na website ya n'wina? He va mani Kalanga va ku ri va ku a xi ri na technical glitches. No, kuna statement xa n'wehe tani IEC xa tolo xi komba ku the Electoral Commission of South Africa says despite technical glitches that were experienced by the new voter management device. Okay. Ya yona hi ntiyiso mara a swi vuli ku ri a ku ri mhaka ya ku hlupha because that machine can as well work offline. I nga tirha offline then loko hi famba hi fika laha ku nga na network ya vuya i sungula ku update information leyi. Okay. Moni mi nyika xikombiso tolo loko hi pfala because they were offline a hi ri na data yo ringana 7,000 mara loko ya ku chaya na madyambu hi vo ma 2 already I update almost 160 data
ne vula 80,000 160,000 already I update here. So the machine is fine and yeah it's real. So yona liya yin'wana ya tirhisana mara the online registration system iyo leyi inga na matimba I kota ku va I tirha kahle ene a yi na ti-glitches. So I hlohlotela vanhu ku ri a va tirhisiwo ku tlula ku ya ofisini mara nako a hi vuli ku ri vanhu va nga ya ofisini va nga ya ofisini va ya register so va pfumeleriwile. Ku ve turn up yi ri njhani ku ta ka vanhu vona mi matsaka ku ya hi tinhlayo leti mi nga na tona? Kalanga provincially atsaka because vanhu va twe xikombelo xa hina va make sure ku ri va ta register mara sweswi lexi ha xi endlaku ha analyze data hi ta kota ku va hi nyika an informed outcome ku ri hi tsaka swinene hi tsakile ku va hi tsakangi na mara swi tikomba nga ku hi ta tsaka. Now ku na van'wani va vulavula ku lava a mi va langutele ngopfu loko mi kha mi tsarisa a mi langutele ngopfu vantshwa mi va kumi? Kalanga vantshwa va hala province ni va below 18 years ku ya hansi a hi va kumanga kahle mara va age between 18 and 21 hi va kumile because hi kume over 27,000 so swi tikomba ku ri hi va kumile though a tele ku va hi analyzer hi compare na nhlayo ta statistics SA ku ri hi fanele ku va hi kume vangani ku humelela ya ku ya hi va South African Civic Organization SANCO va ri ku na xiphiqo hi timhaka ta voter education se a ni lava ku tiva ka n'we va IEC ku I vutihlamuleri bya mani bya ku vanhu va dyondzeka hi timhaka leti ta nhlawulo? Kalanga yes I vutihlamuleri bya hina hi ri commission mara ku nge vi bya hina ntsena hi vutihlamuleri bya vaakatiko hi vutihlamuleri bya political parties ku ri va famba va ya gangisa vanhu ku ri va votela hala kun'wana na hina hi ta va hi karhi hi gangisa vanhu ku ri a va ta vota mara ti-political parties ku na role leyi va fanele ku va hi tlanga ya ku ri a va hi va ya gangisa vanhu ku ri va ta vota na civic organization na toho I vutihlamuleri bya vona na civil society I vutihlamuleri bya vona ku ri a va informi vanhu hi yo voter education ku ri ku nga vi ntirho lowu ta va ku langute IEC ntsena mara ku va collaboration ya all involved vanhu hinkwavo lava va nga involved a ku vutihlamuleri bya vona ku ri va dyondzisa vanhu hi yo mhaka leyi ya ku hlawula kuve loko mi dyondzisa vanhu ku hlawula tanihi IEC mi va mi kha mi va dyondzisa yini un'wana kha mi byela nkoka wa voters roll ku yi pfuna yini voters roll ku van'wana va kha va byeriwa ku na hambi I nga votangi mara loko vito ra wena ri koka voters roll swi na nkoka swinene ya Kalanga voters roll I na ntirho wo tala one vanhu lava va vitanaka va municipal demarcation board ma va tiva yes loko va determine ti-quotas ta vota ku va divide di masipala va tirhisa yo voters roll leyi ya hina so mi ta twisisa ku ri va yi pfuna njhani na hina hala ka IEC loko hi planisa swilo mintirho ya hina
nako hi va hi tirhisa voters roll ku ri hi vona ku ri xitichi xo tani xi na vanhu vangani hi kota ku va loko hi xava loko hi supplya swilo leswi fanele ku va swi tirha hi ro siku leriya ra ti-election over ra ti-registration hi va hi langute swilo swo taniya hi va hi langute voters roll na ku ri ta lava vanhu vangani vo tirha laya ka xitichi lexiya hi va hi langute yo voters roll so yi hi pfuna ku va hi plana swilo swa hina ku ri swi famba kahle a hi hetiseleni ke hi kha hi languta ntirho wa n'wena mi kha mi tivisa lava va tsakelaka ku va ti-candidate ku va na ku fikela munduku hi 5 o'clock mi kha mi tivisa lava va tsakelaka ku vota ku va na ku fika midnight namuntlha se lava va lavaka ku ndla leswiya hi nge i ti-special votes ku fanele ku endleka yini khalanga ti-special vote loko hi vo karhi hi vulavula sweswi la mahlweni ka mene na draft election timetable ti-special vote ta hina ti pfurile namuntlha okay so lavaya va lavaka ku va ti apply a va apply ku va tele ku va ri ku endleni a va apply ku fika hi ti-4 ta October okay ku ri hi kota ku va vhakela or va ta stichini ku ri siku ro vota va ta va nga ri kona ene ti-special application leti ku na lava a va endle hi nkarhi luwa wo sungula so all those a va endle ti-application va ta fanela hi ku vuya va ta ti endla hi rintshwa letiya ti nge he tirhi so ti-application leti ti endliwa online na ku ri va nga ya ofisini va ya endla va ta kuma message wa ku ri i approved or is not approved ni kombela address yo n'wina yo online hi hetisela yona tatana Ramafalo khalanga address ya hina hi www.elections.org.za www.elections.org.za yo address ya hina tatana Ramafalo a khensa swinene mani mi hlayiseka mbana siku lerinene ku dya ku engeta khalanga na hina hi khensa nkarhi na vanhu va nga rivali lavaya va lavaka ku va ku registera ku ri va nga registera ku fika namuntlha na vusiku na lavaya va lavaka ku va ti-candidates va yimela ti-ward ta voho va nga submita tifomo ta vona ti-documents online or ofisini ku fika mindzuku hi awara ya vuntlhanu khalanga ni kombela ku ri va byela ku ri awara ya vuntlhanu mindzuku iko tatana Ramafalo a khensa swinene i tatana Motsiri Ramafalo lava hi bula na vona kusuka ka Independent Electoral Commission lava ku nga commission leyi fambisaka timhaka ta nhlawulo ya Afrika-Dzonga eka hi languteka ku hela ka vhiki ku ya hi laha va nga fambako mina lexi a ni lava ku tiva xona muyingiseri wa Munghana Lonene FM ka wehe i ku u titsariserile ku vhota ke loko ri ka u titsariselanga hikokwalaho ka yini loko ri u titsariserile i ncini xi endlaka leswaku u titsarisela hi ndlela yeleyo tinhlayanhlaya leti komba ta ha tsotsomba xivutiso i ku loko ve tinhlayanhlaya ta ha tsotsomba ta vanhu lava va yaka va ya titsarisela ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku va titsotsomba hi ndlela yaleyo kandziyisa rito ka 071-265-9860 kumbe tirhisa mathevela dp@sabc.co.za hi ndlela leyo hi ta va kha hi kota ku twa n'wangulo wa wena handle ka sweswi nga hi bela riqingho ka 015-297-1855 ku yisa amahlweni ta ri teka riqingho rero hi twa n'wangulo wa wena andzaka leswi yingisela nongonoko wa youth yona na Roy Kitsikeleni ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana 9 to 10 ni madambo la hi le kaya ra vantshwa lava tshwaka va chela timhaka ta vona Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM swi nga fikeleli haka ku va ku ne le tikhemisi a wu kuma xava kwini a wu kuma xava hi ku
kuma se vana va hina va tlhaveliwa hi spirit na vatswari se mi kuma se ya tlhaveliwa hi spirit ku nga ha ri swona ku tele ngoti fake bot pet loko vo ndla mistake ya ku no wa ti xavela kwihi hi la mamelama ali mihembeli ya tlhaveliwa hi spirit impela so a swi swa mahala vele ku nga ni toloverini hanya na byona ku na problem leswi leswaku avateki va swi yisa kwini mara xa mina eku swi nga xavisiwi a swi phako mahala lo a swi rhwalaka a ku no i ta swi xavisa swi nga xaviwi hi ku ya tlhaveliwa hi mati hi sweswo khalanga enkomo xitolovelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula so mingisero mgana lona FM ka vula hila hinga kona iri Afrika wa vulavula ka mgana lona FM loko biya mangu ya msava hi ta va ka hi bula na Professor Tinyiko Maluleke kusuka kola no hi bula na wena ka 0152971855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi kambe sweswi a hi tsutsumelele ku nga na tatana hlulani fanele magayisa va hi byela ku mahungu ya wara ya n'weta hi msekuyini kusuka kolano hi ta va hi kota ku bula na Professor Tinyiko Maluleke hi languta ka timhaka ta nkoka wa ku hlawula hikuva swi tikomba ngati ku nga va ku ri na vutivi loko swi ta ka timhaka totoleta nako loko ri bya kala vutivi lebyi i vutihlamuleri bya mani ku vona leswaku byi hetelela byi va byi ri koho hi ndlela leyi a hi amukeleni tatana hlulani fanele magayisa va hi byela ku mahungu ya wara n'weta ya miseve ya hlulani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa ehlikane butpet na muhumelerisi mina ni tsangwini nhlawulo ra mina vito nkarhi wa sweswiwana ni tshembi ku ri rona ni nga ta ri hoxa ka ballot paper leswaku ni ya hlawulela mavandla mina ku ze ni nga endlangi sweswo ni huma emugangeni wa hala ka hlomela ku hava vukorhokeri mimasipala ya hina mukhanselara ya hina a ve le ku tirheni hi ku hetiseka sweswi hi le ku rileni tliliniki leyi nga kona ka hlomela yi le kule ngopfu yi le ka khala leyi and ambulance a ni voni ku ri nchumu loko ku tsha ku va ku ri na munhu loyi a vabyaka yi nga tshuka yi fikini nkarhi wolowo hi le ku sogoleni swinene and va swi vona swilo leswiwani va le ku swi voneni hayi ku va swi voni va swi ba hi makatla hi na patu leri nga buliwa khale ma 1967 60 something na sweswiwani ra gravel ya mimitwa leyo tlhava a va endli nchumu hi swona sweswo ku basisiwa ka rona ri basisiwa endzhaku ka nkarhi wa leho swinene lero a ni voni ku ri na vukorhokeri lebyi va nga ku tisini wa masipala wa hina lahawani so a ni voni ku ri na nchumu lexi xi nga endlekaka mihlawulo a ri kona leya ya khale leya ya ka Mandela na va Thabo Mbeki a wu swi tiva ku loko ya ku voteni u ya votela ku vandla leri nga ta hi fuma ri tlhela ri hi tirhela sweswiwani a ka ha tirheliwi nchumu sweswi va tirhela mindyangu ya vona va xava timovha leto durha va aka tiyindlu ta manyunyu hina laha handle hi ri kusogoleni mintirho a yi kona a ku na nchumu lexi nga ku humeleleni lero mina ku vota a va hi minyani ya mina voti va nge hi pfuki va yi voneni na siku na rin'we inkomo amen a hi amukeleni Professor Tinyiko Maluleke Prof hleka enhlekani khalanga hiyo ikwatile muyingiseri wa n'wina mani ai muyingiseri wa hina wa mina ni ondla hi wo Prof ni ku la ku mi sungula kwala hey ikwatile mani kambe well mo hi sungula hi ku amukela ku hlundzuka ka yena na ku twisisa leswaku hi xini xi n'wi hlundzukisaka hikuva kunene lowu wu ta va nhlawulo wa vuntsevu hi mpfhuka xa loko hi nghenile aka xidemocracy ni sa nhlawulo wa xikaya local election ku ta va ra vuntsevu vanhu va ya hlawula se vanhu swa fanele leswaku va tivutisa leswaku mihlawulo leya ntlhanu hi nga yi endla hi vuyeriwe hi yini ku fikela sweswi hikuva loko munhu a za a heta 20 wa malembe na ku tlula a pfumala xilo xin'we na sweswi xi nga ri kona ku nga ri na patu ku nga ri na mati ku nga ri na vukorhokeri swa fanela leswaku a za a fika laha tivutisaka ku vota ka mina ku pfuna yini kambe ke ni lava ku hambana hi mihleketo na muyingiseri lahawani hikuva a hi hambanyiseni vulolo bya lava hi va hlawuleke na mfanelo ya hina ya ku vota
fanelo ya hina ya ku vota I fanelo leyo hlawuleka swinene leyi hi nga fanelangiki ku yi thyakisa hi ku endla onge yi dependa aka lava loko hi va voterile va vuyaka va nga endli leswi va nga tshembisa swona. Ku vota ka hina I mfanelo leyi nga eka vumbiwa futhi mina nga vula leswaku mfanelo leyi ya ku hlawula hi yoho mfanelo leyi yi nga phuphu ya xidemokirasi hi yoho mfanelo leyikulu ku tlula kumbe ku ringana na timfanelo tin'wana leti nkoka leti nga kona eka vumbiwa bya hina. Se a hi yona leyo yi cukumeta hi ku olova hi lan'wisiwa hi vanhu lava vo loloha lava va nga endlangiki ntirho wa vona. A hi fanelanga leswaku hi tlhela hi va hakela hi va rewarda aka vulolo bya vona hi ku veni na hina hi cukumeta ndzalama leyi hi tameleke ya mfanelo wo hlawula. Mfanelo wo hlawula I ndzalama hi wo matimba lawa hi nga na wona hi nga yi cukumeteni hi mhaka ya ku va vanhu van'wanyana va hi disappointile. Leswi nga antswaku I ku vo va lavaya va nga ka va nga endli leswi va nga hi tshembisa swona hi nga ha va hlawuli nakambe kambe hi nga cukumeti ndzalama leyi ya ku hlawula I matimba ya hina yo hetelela eka xidemokirasi lawa hi fanelaka ku tihlayisela wona hi ya tirhisa ku cinca swilo hikuva loko hi lan'wa kala ntwa va ku lan'wa hosi kamba swo dya loko hi lan'wa hi endla leswaku ku nghena va lava hi nga va laveku va ya amahlweni va endla sweswi hi nga swi laveki kasi loko hi tirhisa vote ya hina hi nga kota ku cinca swin'wanyana kalanga. Ni twa mi nga mi vulavula hi timhaka ta ku hlawuleka ka mfanelo leyi mi tlhela mi kombisaka ku loko hi lan'wa mikama yin'wana hi nga va hi kha hi hakela va lava a va kha va loloha ku hi korokela. Mi vula yini prof? Loko hi lan'wa hileswaku hi tsan'wa matimba lama hi nga na wona hi teka matimba lawa ya hi ya lomba vanhu vambirhi vanharhu lava va nga lan'wangiki lava kumbexani sweswi swi endliwaka hina swi nga hi tsakisiki vona swi va tsakisaka va swi tivaka leswaku va vuyeriwa hi yini hikuva hambiloko munhu o hlawuriwa hi vanhu vo ka va nga tati xandla I ta nghena a xitulwini a va yena a nga khoma wadi yaleyo hi ku ya hi leswi ku votisiwaka swona sweswi. Se loko hi nga voti ha vota ku ka munhu a nga voti I ku vota kambe I ku vota loko a xilangwalangwana I ku votela a xinyamini hikuva loko I nga voti I votela wo ka I nga n'wi tivi I nyika van'wanyana matimba yo teka xitulu xa wena na ndhawu ya wena va ku hlawulela lava vo va lavaka vona va ta tirha kwala I tshamaka kona va voho va lawulaka leswi humelelaka endhawini ya leyi u nga eka yona kambe I nga va votelanga ma vona mhaka ya kona. Swantswa ku vota mi ringeta ku cinca mi hluleka loko ku ri ku ma hluleka mara swa endleka mi nga hluleki swa endleka na loko mi hluleka mara mi tama ma ha ri na xiave mi kuma leswaku se ku na collision kwalaya leyi a yi nga ri kona khale. Se ma ni ta ku loko u nga voti I le ku voteni ko va leswaku I votela xinyamini. Loko mi sungula prof mi kombise timhaka loko hi vulavula hi timhaka leti ta ku vota letiwani mi kombise timhaka leti ta ku loko ku na nkama wun'wana mi kuma ku vanhu va ta hetelela va ku ha vote ya hina yi na matimba yi na nkoka kambe ku na xivula hava lexi tshamaka xi kha xi tirhisiwa xi tshamaka xi kha xi va koxa ku swa fana ha vota ku vota loko a ku cinci loko mi sungula mi kombise timhaka ta ku hi nga va se hi ri na malembe 20 hi kha hi vota ka nhlawulo wa mfumo ya miganga kambe a ku na lexi nge le ku cinceni swilo a swi le ku antsweni ku fana na sweswi miyingiseri a nga vulavula hi swona hikokwalaho ka yini swilo swi ka swi nga cinci kambe vanhu va tama va ha vota vanhu va tama va ha gungula. Well ku vota ka hina I mfanelo ya vumbiwa ku vota ka hina I xiyenge xa timfanelo leti hi nyikiwaka hi vumbiwa bya tiko ra rikwerhu ku vota ka hina hi wo matimba lawa hi nga na wona inaka lava hi va votelaku va endla mixalaphungana
va swi kota ku tshembisa xilo va vuya va nga xi endli, va swi kota hambi ku nghena le tihofisini va yiva. Manitwa na ni le ku mi tweni prof va swi kota hambi ku nghena le tihofisini va yiva, hikuva hi swi twile loko auditor general a nyika xiviko xakwe tin'hweti timbirhi tinharhu leti nga hundza, a kombisa leswaku vamasipala vo tala va le ku gobagobeni, va tawa ku nga ri khale hi mhaka ya ku va swilo swi nga fambisiwi kahle ngopfungopfu swa timali. Swihoxo sweswo swi kona, hi swoho swi endlaka ku swilo swi nga cinci hambiloko vanhu va ri ku vhoteni. Swi endlekisa hi mhaka ya ku vanhu va vhotisa sweswi va nga vhotisa swona tolo na tolweni, a va cinci, a va rhumeli hungu eka lava va va vhotelaka leswaku loko mi nga endli leswi hi mi vhotelelaka swona a hi nga ha vhoteli n'wini. Se loko hi tshama hi karhi hi vhota hi ndlela ya ku fana eka vhoti yin'wana ni yin'wanyana, hi nga anakanyi leswaku ku tata ku cinca, hikuva lavaya vo loloha, lavaya vo yiva vo ehleketa leswaku swa hi tsakisa sweswi va endlaka swona loko hi tama hi va vhotela. Se hi nga soli ku vhota in and of itself, a hi soleni mavhotele ya hina, a hi cinceni mavhotele ya koho, a hi rhumeleni hungu eka lava hi va vhotelaka leswaku hi lava ku endliwa yini nakona swi endliwa hi ndlela yini. Ku kala ku cinca lokuwani prof swi nga va swi hlangana kwihi na ku va kumbexani ku ri hava ko cincela kona, kumbe ku nga ri na leswi swi vonaka ku swi nga tisa ku hambana? Yaleyo hi yin'wana mhaka, hikuva a hi vulavuleni hi mavandla, a ni nga boxi vito ra munhu namuntlha. Se na swi twa leswaku khalanga nkarhi wa ni khayima ni yisa leswaku ni ka ni boxa mavito ya mavandla. Kambe loko ho languta hi mavandla etikweni ra ka hina, hi na mavandla manharhu, mo ku mune mavandla lawa yakulu loko hi languta tiko hinkwaro. Hambileswi eka nhlawulo wa muganga a swi fanele swi nga vuli ngopfu nchumu sweswo, hikuva hambi wena khalanga wa swi kota ku yimisa voko ku va independent candidate kwala u tshamaka kona. Loko u kota ku kuma nhlayo yo karhi ya vanhu lava va ku seketelaka, i va i nghena i hlawuriwa hambiloko i nga ri ka vandla, ku va leswaku mavandla hi wo ya nga na ntamu, hikuva ya na tinomboro, ya na swinyotinyoti na magulugulu lama va vitanisaka vanhu hi wo, va gangisaka vanhu hi wo ku tlula munhu loko a ri yexe. Se loko ho languta mavandla lamakulu ya mune lawa hi nga na wona laha tikweni ra ka hina, ongeti hi loko vandla lera matimba leri fumaka ri nga roho ri nga na tindhawu to tala leti ri ti tameleke, mavandla lawa yan'wanyani ongeti a va na tona tipulani na marhengu ya ku veni va ri lwisa, va phikizana ni ku jekajekisana na rona swi tivikana lomu tindhawini. Se a hi nga soli rona ri ri roxe, hi fanele ku va sola hinkwavo, hikuva hikokwalaho ka yini mivandla lawa yan'wanyani ya nga swi koti ku ta na marhengu yo antswa, ku ta na swinavetiso swo antswa, ku kombisa lomu va nga nyikiwa opportunity ya ku rhangela leswaku kunenenene lahaya a hi khomile kona va swi vona ku na ku cinca. Se loko lava va opposition va nghena va endla sweswiya a hi ku a hi swi lavi, hi laha kona mi vonaka leswaku vanhu se va hela ntamu va nga ha swi tivi leswaku hayi ni ta vhotela mani kwala. Kambe mina a ni ta ku lava hi va vhotelaka i vatirhi va hina, mavandla lawa i mathulusi emavokweni ya hina, mavandla lawa i varhumiwa va hina vavhoti, a hi tihosi ta hina leti fanelaka ku hi pfuma ni ku hi lerisa. Hi nga xisiwi loko va tende ngaku hi vo va nga na matimba, hina hi hava, kasi matimba lawa va lombe hi hina. Futhi hi nga xisiwi hi ku nyikiwa ti-t-shirt, hi nga xisiwi hi ku nyikiwa ti-food parcel. A hi hlawuleni hi ri karhi hi anakanya hi vumundzuku bya ndhawu ya ka hina, matshamelo, swikolo, mapatu, titliliniki, hinkwaswo leswi hi nge loko hi ri ndhawu hi lava leswaku swi va kona swi tlhela swi tiva.
i Professor Tinyiko Maluleke lava hengele ku buleni na vona. Prof, a hi tseleni hikuva ni mi yingiserisa leswi. But Kalanga, mina justice la ilimi. Mina ni tarsile ku vota. I think ku vota swa sure right for. Na vanhu actually kota ku tisa ku cinca loko hi votile swi ya turn over futhi vota ni vona swi va swi hi tirhela kahle se daswanini ya vota mu South Africa support na ku swi tiva ku ri loko hi votile ti-right ta hina futhi ku vota swi vula ku ri na hina hi lavela ku ri ku va na ku cinca ko karhi. Thank you. Un'wana hi loyi. Khalanga mativa vantshwa va la South Africa se va give up in ku vula ntiyiso hi ku vo tala a va ti tsariseli ku vota loko ni khe ni vutisa why va ku hayi mfumo wu endli nchumu ni ku a vota wun'wana wa ku a swa fana loyi ni nga ta n'wi votela i phati yintsongo se phati yintsongo a ku na ku cinca loyi nga fika ku endla hi ku ANC ta va ya kala ya ha wina se vantshwa vo tala hayi ku lahlekeriwa ka mintirho ka ku nga kumi mintirho swi va ndle ku ri vo tala va give up swinene. Hayi mina ni ti tsariserini ku vota Khalanga la Thembisa Imboni. We tsela hi loyi. Budpet ihlikani budpet mina ni un'wana wa lava ni nga tsan'wa ku ti tsarisela nhlawulo and a ni tshembi ku vito ra mina ta ri hoxa ku ni ya hlawula cause ni vona ku ri not ku hambi ya ku voteni hi vota yini eka ri hi nga tiseriwi nhluvuko. Xo sungula a hi na mati ma hekelela ngopfu. Xin'wana xi nga koho i vona nge swi swa koho loko u vota u fumisa un'wanyana munhu a dya kahle wo sala u dya rikoko ra xilondo. Hayi me swo ya voti swo tsasa ku vota budpet a ni nge hluphi hi swona swa antswa ndi hluphekela so ni nga votanga na loko ni ri na xivilelo ni nge ze ni ye ndhawu ni to tshama na swo ni vilela swihelo cause hambi hi vilela swi helela moyeni a hi voni hi hlamuliwa ka swona. So a ni nge yimi ku ni ya ti tsarisela ku vota ni nge cinca hambi ko ba lexi dumaka budpet hambi mintirho ya kala loko kuma mintirho to ku ya lava nga na grade 12 a va apply lava ka va nga dyondzanga va nga hetanga grade 12 ke phela hinkwenu hi nga ta pfuna hi xikolo budpet ku na lava kota ku tirha swa mavoko ti-training ta vuranger ti ze ti lava grade 12 ti lava matimba munhu. So hayi hi nge voti nchumu me ni nge voti nchumu budpet ni weli ndhawu kwalani i kumu a mi ri na yena ngoveni wa le Velferdini. Prof, mi ta ni kombela ku mi hetela nkarhi wa kwena a hi tseleni mi angula mukuyila. Hey, ntiyiso hileswaku kunene lava hi va votelaka rinyaju va na rona ra ku nyaja vavhoti na ku keni va nga ringeti ku endla leswi swi faneleke ku endliwa kambe na lava ku vulavula hi rera wa tiva Khalanga mina ni vona ingaku leswi va nge i the right to vote. Yes. The only other right leyi nga yikulunyana ku tlula yona is the right to life. Hi loko kumbexani munhu o byeriwa ku hlawula aka the right to vote na the right to life. Inaka ku fika laha swi hlanganaka kona. Kambe the right to vote hey hi nga teki makwembe hi nyika swimanga va ka hina. Hi nga tlangi hi the right to vote. Hi nga huwi hi yona. A hi tirhiseni ku va xupula lava va malolo timbabva na lava va hi tshembisaka swilo va tlhela va nga endli lava va yivaka exikhwameni xa tiko loko va nghenile a hi va xupuleni hi ku veni hi nga va voteli hi votela van'wanyana ku nga ri ku lan'wa. Loko hi lan'wa hi le ku va nyikeni va lava swona hi Khalanga va lava swona leswaku vanhu vo tala va lan'wa hikuva ku ta tala ku ya vhota lava va swi tivaka ku va kuma yini loko va vhoteli ntsena. Se mina a ni ku swa yelana na the right to life eka xidemokirasi hikuva hi hanyisa ku yini endzeni ka xidemokirasi loko hi nga tirhisani vhoti ya hina
I mean right ya hina ya ku vote se mina a ni lava ku kongotela ni khinsama le hansi ni khumela ni ku n'wina vaakatiko va Afrika-Dzonga mi nga hakeli vanhu lava va nga hluleka ku hi tirhela hi ku veni mi lamwa ku vota a hi yeni hi ya vota hi votela ku cinca hi tlhela hi va byela na lava hi va votelaka leswaku a hi mi voteli hi mhaka ya ku saseka ka n'wina kumbe hi mhaka ya matimu ya n'wina hikuva matimu ha swi tiva leswaku a ya hi nyiki swakudya tafuleni hi mi votelela leswaku mi ta tirha. Mina ni hetile prof kambe miyingiseri loyi i te mi nga fambi ni nga mi vutisangi ku hi swihi leswi lava van'wani va nga swi vuleku a va fanele va swi vula leswi kumbexani a swi ta endla ku vanhu va swi vona ku impela loko swi tsandahala hi nga ya halaya. Loko mi ku lava n'wani mi vula va mani languta kahle ku i vula okay i opposition lava n'wani wa tiva yini Khalanga mona n'wi hlamula hi ndlela leyi sweswiwa la tikweni ra ka hina vanhu a va ha lavi ku twa mbulavulo na swipichi swo ka swi nga heli na switshembiso leswo leha ku tlula na ndlamiti a va ha lavi ku twa filosofi vanhu va tiko leriwani va lava ku vona kendla a hi mhaka ya leswaku va fanele ku vula yini i mhaka ya leswaku va fanele kendla yini se loko vo sungula kendla leswi va tshembisaka leswaku va ta endla swona ku nga ri kendla sweswiya swi nga endliwa hi lavaya kumbexani ku nga va na ku cinca a wa ha ri nkarhi wo vulavula lowu ntlhanu na kan'we vanhu va karhi va hlawula nhlawulo wa xikaya local government se loko wo ya emahlweni wa ha ku i ta va koka hi ririmi vanhu a va ha tshembi munhu sweswi hi ku vulavula ka yena hikuva va byeriwe swo tala swi vuya swi nga endliwi i nkarhi wa kendla a ku vi na vandla rin'wana na rin'wanyana a ri suki ri yima ri vulavula leswi ri nga ta endla swona swi va leswi khomekaka va nga hi byeli ku va ta endla swilo leswi hi swi vonaka leswaku a swi le ku humeleleni sweswi a hi mhaka ya ku vulavula i mhaka ya kendla Khalanga. Prof ni mi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta musumburuko wa n'wina wu vi kahle. Inkomo sweswo mingisero mgana lona FM va yebula na vona Professor Tinyiko Maluleke a hi kutu mingisero me le ka 015 tirhisana mathebela dp at sabc.co.za mhaka hi leya ku hela ka vhiki loko hi humaka ko a ku ri ku hela ka vhiki laha ku vanhu a va kha va titsarisela ku va va ta hlawula hi ndlela leyi xivutiso ku mi titsariserile ke loko mi nga si titsarisela hikokwalaho ka yini nako loko mi titsariserile nako hikokwalaho ka yini andaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula tiro sala tiri ntlhanu timinete ntsene ku va hi kuma mahungu ya misava ya awara ya n'wena tatana hlolani funnel magayisa 015 297 1855 a hi tweneni loyi a ri wo sungula nhleka Mosh. aye mingisi No, nataleliwa masona se ni hlongoriwile se ni miyingisi na mhlongola hi phela Mosh no nikombela ku va muhashi ka nkarhi lowa Mosh. Yes. Mosh minselo anga nghena a vulavula mhaka ya ka hlomela na mina noma ka hlomela Mosh ndambyela vito loko ndava ni hetini. Muhashi ntika rin'wana masiku hi ri mithini na ward councilor wa hina. Ni va ni kombisa mhaka hi xikolo xa hlomela secondary school no xikolo lexi a xi hlumini swinene. Ku hava na ti-toilet muhashi ni va ni kombisa no ku tanihi murhangeli i ncini lexi wena u xi endlaka. Muhashi ni vile na kuma hlamula ku muholo wa mina a ni nge pfuki ni teka muholo wa mina ni ta pfuna ku ni maka ti-toilet ka hlomela. Muhashi ni vulavula so ni vi un'wana wa varhangeli va Christmas Fall hi lembe ra 2015 lembe ra 2016 a TT. Ni vi ni la ku n'wi kombisa ku ri no politiki na yi tiva a xi lexi ni ngo xi wela a henhla ma swi vona muhashi ka hlomela ku hava service at all. And ni vulavula so muhashi na sweswi vana va hina muhashi a va mativi na mati na nyana ni vulavula so muhashi ni le ka wala ku 30 years mina
a ku bebuleni ka mina ka 30 years leyi muhaxi ku hava na siku na rin'we ni nga pfuka ni jika hi le ndzhaku ka yindlu ni ku nyaka mati a phayipini mandlisa ku yini ni valava muhaxi mi nga hlavava loko yena a ha kula muhaxi a ni meka xoko loyi a xikolweni hi kuma va ve tibari na swigubugubu swinharhu hi famba mpfhuka wun'wana wo leha ngopfu hi ya a ri tavi hi ya ka mati loko vuya a ri tavi hi tlha hindza hi ya laha tihomu ma swi vona muhaxi mara hi na vanhu lava everyday va vulavulaka ku vona i varhangeli a tikweni ra ka hlomela ku ya fika ka mahlati mara a ku na nchumu lexi va xi endlaka muhaxi ma swi vona kumbexana ni byeleni ka hlomela i wadi yin'we na mani i wadi ku ri ka hlomela ntsena kumbe i wadi na hi famba na ndindani na mahlati na n'wa mi titsariselangi loko a mi titsariseli mi tele a swi ta endla mi va na tiwadi ku ri mativa I wish a ni ta teka nkarhi ni tshika laha entirhweni ku na famba hi siku ro vhota ni fika ni a gate-ini ku laha a ku na mukhegula na a nga ta vhota a ku u lava ku vhotela vandla ra ANC vandla leri va vulaka namuntlha so i muke va khansela wa ANC la endla ku vaakatiko va ka hlomela va hlupheka tiyindlu loko ti ta veri tiyindlu no ti tele ngopfu ka hlomela and then ta jikisi swi nga vi ngo ka rin'wana ra minkarhi ri mithinini wa ku no ka hlomela a hi fanele va na tiyindlu ta ka hlomela ti ringanile va teka tiyindlu ta hina muhaxi leti a ti fa timakiwa ti RDP va ku va ti tlherisela endzhaku ma swi vona kumba ku ri halarte laha a ku ri na vanhu lava nga ringanela swa endleka muhaxi swo mutana na mugayi ni famba ku hi lomu mugayi vaakatikuni then hikuva hi wu lavi ni vula ku a ni ngo swiyimo hi swo susumetaka ku n'wina mi kuma yini muhaxi 80% ya vanhu va ka hlomela i vantshwa lava va nga tirhiku va nga yo tshama na sweswi ni vulavulaka na vona vo yo tshama a va swi tini va ta endla muhaxi ku na tribal liya hini nkarhi wo leha ngopfu muhaxi ka ta kuno hi kombela ku tribal leyi a hi ali ku ndhawu zitha wa hina ndhawu zitha hlomela va fambi nkarhi wa ha ri ntsongo and then mara tribal leyi hi kombela ku tribal leyi hi ya aka masipala ku kombela ku tribal yi ta hi tisela mintirho ka hlomela tribal yo tshama hi liya yi na 10 years down the line yo tshama tribal leyikulu tlhela na tribal ya ka tona mara va ta byela ku hina hi controla hi khakhana njhani ka tiko ra hina khakhana u teka na tliliniki ya hina muhaxi ka hlomela muhaxi loko ambulance yi fika yi heta 2 hours munhu se u va a file muhaxi nemeteri bot hi kona maxi a mi ri na khululeko inkomo nkululeko i vulavula hi mhaka ya ku khakhala i controla a ni swin'wana a hi ku controla swin'wana ko va mhaka ya ku a ni ngo swi ya hi ku vuhosi byi le kwihi a hi timhaka ta controla loko ku ri ku vuhosi byi kwele swi vula ku mi ta fanele mi mfumo wa kona loko ku ri ka byi kona naswo i yin'wana mhaka hi nga siya mahungu na misava hi tweneni loyi the botpet mina ni tsandzeke ku tsarisela lexi xi endla ku ni tsandzeka ku titsarisela lawani va vulavula ku va la ta hi tekela ti-350 hina wo ka hi nga tirhi loko vo kuma ku akhawunti leyi mina ni yi tirhisaka yi nghenisa mali leyi ringanaka 595 rand so botpet hi tsandzeka ku hlayisiwa hi vatswari hi tsandzeka ku hlayisiwa hi vona so mina ni vona better ni nga tirhi va teka 350 ya vona mina ni relaxa na vote ya mina swona botpet tani khomela mingisero wa me riqingho leri a ri nga twali kahle a ku i ri kandziyise ku ri na moya mingisero loyi a hi ta kombela ku na nkarhi lowu taka na n'we van'wana loko mi kandziyisa tiyisisani leswaku loko mi kandziyisa a ku twala swin'wana ku twala n'wina ntsena mi nge le ku kandziyiseni hi ndlela leyo i awara ya n'we ehenhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we lawa ya landzelaka hi nombo wa hlulani fani wa le magayisa ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka loko hi ya koho hi leyi nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa nhlekani magayisa mi pfukile musi hi pfukile khalanga minjhani na hi pfukile mani ina mani a khensa ku mi vona mani loko mi thewukerile hi thewukerile hi thewukerile na ndzhaku ka loko hi thewukele hi mahele ya vhiki hala tindhawini to vhotela ka tona la mi ya ringeta ku titsarisa no kambisisa ku maviti ya hina vuxokoxoko bya hina bya ha ri sweswiya na ani ku mi ta kota ku vutisa kahle ku patu leri ngo fika ri helela xikarhi ka tiko ri ndlise ku yini mi nga mi sitiwa ku mi titsariserile hi ta va hi ri na matimba yo vutisa sweswo phela ketseli guys inkomu sure laha ni vona ingaku ha ha ri na dyondzo yikulukumba yo dyondzisa vanhu ku vhota swi vula yini ku va i faka xihambana swi vula yini ku faka xihambana i ku nyika munhu wo karhi matimba ya ku ku rhangela
ya ku tekela swilo aka mfumo a ku tisela swoho kwala kusuhani leswi vula ku ri a hi ngo ni nga kombisa xikombiso hi bandla leri fumaka loko no twa ni nga ha ri tsakeli ivi ni ya vhota bandla rin'wana aka lamantsongo malama nga kona loko hi yazani kwa matimba ya ku va khanselara kumbe mufambisi wa wadi ya hina munhu yaloye hambi va swi lava vandla leri fumaka hamba va swi lavi va na right kumbe mfanelo ya ku n'wi nyika mali swa va boha ku n'wi nyika mali a tisa nhluvuko eka wadi ya ka hina se loyi a twaka onge tiye i karhele hi vandla ro karhi leri ri nga khoma ka vona hambi ri nga ri leri fumaka tikotiwa leti nga khoma hi mavandla laman'wana a vhoteli vandla rin'wana leri ri nga ri ki rona leri nga fuma kumbe hambi loko ri na leri nga fuma ku ri tshame ri khoma ri tsandzekini na lerin'wana ra vumbirhi ri tsandzekini a hlanganani mi boha xikungu tiko rero mi ndla mithini mi vhotela vandla lerintshwa kumbe mi vhotela munhu la ngo lo tiyimela hi yexe mi vona ku loko a winini xana a nge ya teka swilo le kule ku nhluvuko leyi a wu tisa na hikuva lava va nga la kusuhani na yena hi vo va tsakela ku vona ndhawu ya hina yi hluvuka a hi va nyikeni matimba hi vona loko va nga ta ka va nga hi pfuni nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula nakhalanga pek mathebula 11 minutes ibele ora 13 kesa swinene ka xiphemu lexa vumbirhi mi ngicela munghana lona FM xana ngona ku Afrika vulavula se nkarhi wa mina na wena a hi ku twile ka 0152971855 kumbe tirhisa mathebula dprsabc.co.za un'wana mi yingiserelo nhleka papa minjhani Mr. Mathebula hi pfukile minjhani papa hi pfukile mi vulavula na Mr. Nelson Manzini la Edenberg aye papa Mpumalanga hi ximina a ndzi vona ku a ku vota loko hi votela tikhanselara a ku fanele va nyika hina vatshami va laha tikweni ayo sweswi ni tshamaka eEdenburg ku ve mehe ndzi votelaka khansela ndzi byela a bandla leri ri hi fumaka swa ku hi lava hina hi ti votela hi vini tikhanselara swa ku khanselara yo karhi hayi voho va votela le ka vona sweswiwani swi ndlisiwa kuyini swi ndlisiwa sweswi mi nga swi hlamuserisa swona ndzi vula so a ndzi ri sweswiwa a tikhanselara a ti votela hi voko kwale henhla sweswi ku laveka a vanhu a muganga wun'wana na wun'wana u ti khetela munhu loyi ti lavaka yehe swa ku a va na hela vukorhokeri loyi tasaka hi boho hayi loyi a nga kheta hi mfumo nemetweni hi ku vona ka bensef nemetweni papa khensa swinene mani hi twa lava nhlekani mi amukeleli ka munghana lone khalanga mrobyi va kancela ololi aye papa mpfukile ni pfukile minjhani buti mpfukile okay ni vatwili lava IEC va kha va vulavula hi nkarhi lowu va kha va vulavula hi vona va kombisa mi va ku tsina xivutiso xa ti-special vote ku swi fika kwihi mhaka leswi nga ku ni hlupheni i timhaka ta government leyiwani yi le ku yiribeni ka vanhu ende vanhu loko va nga pfuleki matihlo mo special vakhalanga na vakhegulu hi vo va hi costaka ka leswi mina khalanga ni na malembe ya 30 ni vote khan'we hi loko ku voteriwa president leyi humaka yona a ni nga votelangi yona anyway sweswiwani ni ta vona sungula ku vota ka mfumo ya muganga why ku va ku ri na ti-special vote ku tsandzeki ku va na ti-special vaccine vanhu lava vakulukumba va nga tivaka tlhevero emakaya ya vona during that time but va famba va tshama le island center ya ka bungeni hi ma-trust nampundzu sweswiwani hi ku the very same sweswiwani loko va fanekele va voteriwa ku hlawula tikhanselara layani va famba va tekiwa hi movha hi makhanselara va votisiwa leyi how possible is that swi vula ku vutomi bya vanhu a byi na nkoka ngopfu leswi nga na nkoka i vote kambe a va pfumeli a va pfumeli loko va tekiwa hi ku phela hi nge vuli ku vakhegulu na vakhalabya va swi koti ku hleketa va hleketa leswi vulaka ku loko ku ri ku swilo va swi lava va ta vula ka va swi lava so vakhegula na vakhalabya va hleketa leswi va hleketaka swona va hleketa hi mudende ntsena va hleketa ku timhaka ta ku loko va nga ha votelangi ANC mudende va nge he kumi sweswiwani loko ni nyika example komba ku a va busy vanhu va lava hi vukorhokeri ku na kun'wana laha kusuhani na mina laha ku chayisiwa un'wana hi ku hela ka vhiki mavhiki amunene
a chayisiwa hi movha ambulance yi ta fika after how long after 4 hours mara va yi vitana with an emergency manita muzne ile ku kwala la basanga lako siku leri mi vitani Popi mani lowa MEC ya swa rihanyo a kombisa timhaka ta ku no loko ku ri na strike ku hisiwa ti-ambulance ku byeleni lani wa khalanga la ka Bungeni or ka Majozi or kwihi mi tshami twa ku ku hisiwa ambulance hina ti-ambulance ta hi tirhe ni ri vanhu a va pfuki mfumo lowu wu lava ku humesiwa wu ta tlhe wu vuya loko se wu fihleketiwe because leswi nga kona i ku vhothela vanhu va famba va tshama ka mashudu va na byasi ya humani ka timhaka ta vhoti mi nga vanhu va khegula na vakhalabyo humani ka swo vhota loko mi nga swi tivi mi vhotela yena mkhegula n'wana na n'wi vota mi humile ku vhoteni leni na ni ra mi vhotela mani hina hi vhotela mandlela loko hi te ni dyambu la nga ko i love khale munhu yaloyo ende va ta hi kosta vanhu kambe tinhlayo ti yimi na n'wina musi tinhlayo ti ri a ku talangi vakhegulu na vakhalabya ku tale vantshwa ni vula tinhlayo ta la Afrika-Dzonga ti vula ku ri voyamele ngopfu ka vuntshwa no vantshwa va hina ku ya ta mbyentiso a va vhoti na kwala ni nga ni ya tsarisa kolaya a va hi leswi that's the problem hi nga ri se swi vula ku xiphiqo xa n'wina a xi le ka vakokwana no vakokwana va tshuki ya vhota a mi le ku yeni n'we vantshwa loko moya n'we mi nga va hlula vakokwana mataku mara insulin ndlela ku sweswiwani matile ku humela swimele ku humeni manita muzi masaku ya mari ku humeni etimhaka ta kula ku ya ku votiwa hi December ni swi tiva ku n'weni nga ku va voteleni ka ANC a ka ha ri na mati vanhu lava nga ta va voterile va borha tiboholi makaya ya bona n'weni ta sala mi ti vona loko va vabya va chayisiwa hi timovha la loko va va na ti-accident ta timovha la patwini vo to fika va teka hi ti-helicopter ti va yisa Bulukwana famba ka patu ra titota apasi mizamo ya fika eli mi fika mi kuma ku ri hana murhi enko ekwatini mingiserelwa kambe n'wina mi ri yini ni vula ku a vakokwana mani ni voni vakokwana va onhini me mi no vona vakokwana va ri ku va kha va landzelela milawu ya tiko na mfanelo ya vona ya ku vhota se loko n'we mi nga vhoti mi ri vantshwa ka vula ku ta rirarisiwa sweswi a hi twi lowu Afrika ni botpet ku na papa van'wanyana va nghena va vulavula hi timhaka ta vukhanselara ku ri a yi fanele kumeka yi nga hlawuriwi hi mfumo ku va ku ri lexi hlawuriwaka kusuka kwalaha a tikweni ku va loyi a kotaka ku va a yimela tiko ku ri munhu loyi a ri aka tiko wa kwalaha tikweni ku va i ta va ri yena loyi problem leti hi nga na tona na hina ti ta va ti kha ti n'wi fikelela a ta kota ku ya a vulavulela vanhu lava va nga kona laha tikweni hi ku loko ku va ku ri munhu loyi xikombiso mina ni le ka Dzumeri ka Maphata va teka munhu wa xele mfana va n'wi ndla khanselara ka Maphata a nga tivi nchumu hi timhaka ta ka Maphata i tiva timhaka ta le xa mfana se ma swi vona ku na ku hambana hayi a ni swi tivi ku endleke yini kambe a ni swi twisisi ku va kha ku endleka yini kambe a ni swi tivi ku riqingho ri tsemekise ku yini kambe n'wina mi nga le ku hlawuleni kasi vakhanselara lava a va humi kwala migangeni ya ka n'we hi ku lexi xi fikaka xi hlupha hi lexi mingiseri wa mena loko n'we mo va mi nga titsariselangi ku vhota mi nge vi kona ka voters roll se ivi swi khumba ku wadi ya n'we yi va yo tani hi kwihi hi yo mhaka mi kuma ku swa ha ni vava ku miganga leyi ni yi tivaku ne Miyexe Mhlavavele Mukhakhala Gawula i wadi yin'we loko vanhu va vo titsarisela hinkwavo ka voters roll la michela a ku nga ta va wadi yin'we leyi ku ta tiwadi timbirhi kumbe timbirhi na hafu ra brown hayi kona tshika sweswo kambe xiphiqo hi xexo mingiselo wa mehe ma hi twa loyi ni hlekani hayi doctor mi njhani papa pfukile njhani pfukile i makhelwani wa mukhanselara ni toka ni nga vuli ku wa le kwihi ta titwisa namuntlha yes botet ni tsarisini na mina ku vota hikuva ni vutisiwini ku u tsarisini na se ni ku hayi a ni se tsarisa mara ni ta tsarisa se ni vutsukile ku kanharhu ze ni swi vona ku swi serious se ni yini ya tsarisa hambi se swi hi tivaku ku hi tsarisela ku va ta endla ti-house party a hi swona mi tsarisela ku mi ta va na xiave ka timhaka ta vufambisi bya tiko ra n'wina alright mara vukorhokeri byi le ka xiyimo xa le hansi ngopfu hambi sweswi hi nga hi ku ya hi mina
a swi le Oyi, ku ya hi mina a swi le riqingho ri ntsena. A hi nge pfuneki hi nchumu hi ku vhota. La mina ni tshamaka kona a hi kuma mati 24 hours before 1994. Sweswi hi kuma mati kambirhi after 4 months. My chief, you generalize things ku rough hi hosi. Hi swi ku nga rough ku generalize wa yini la mingiseri wa tlhela mi swi tsala futhi hi kota ku swi tivisa ku mbula yini. Kambe mina ni twisisa ku loko ho hlawula loko ho hlawula hi nga kota ku vulavula kumbe hi swona 015-297-1855 tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi 20 timinete ntsena ku bela awara ya 13. Bootpet timhaka leta ku ta va mukhanselara leta hluphanyana na switwa va karhi va hlamusela ku ri hi ti langela hina tanihi vaakatiko leswaku swi swa ku hambi wo langa hi ya luya a nga kula karhi a vona vusweti bya kwala tikweni loko a se a kume ntirho wolowo vanhu va nga ku vo disiwa murhi leswaku swi swa ku ngoti ku swi twisisa hikuva vanhu va ku vo yamela tlhelo rin'we a ku na mukhanselara leyi endlaka xo vonaka la ndhawu leyi hinkwako mani so a redzi ta vona kumbe xana sweswona ku ta va ku ri na ku cinca ndzhaka loko hi ta va hi vona swiyimo swo hambanahambana hi ku tika ka swona. Kambe ku nge vi ntiyiso ku na mukhanselara la endlaka ku hambana emigangeni ya ka vona hayi khona. Sweswo ni nge yimi na swona ni hleka minjhani hi pfukeli papa minjhani ni kona mu vulavula na Phineas la Cork loko hi vota hi votela a swifamba swa vona leswaku va ve right hina hi ya la hi fela vugugwini ku ve right ku ve nini la va nga ha hi tlhogomeli loko va vona swa ku se vona va winile se manje ku vota a swi voni nchumu leswaku hi suka hi ya vota ke a ku na lexi hi to xi endla mavo mi votile n'we mi tshama mi vota na vota mi dlenerini ku vota mavoto walawa ya president ni votile le se loko mi ku a va endli mi vula yini a va endli yini a korokela kona kusukela loko hi balisile ni tiyindlu a tihumi hi loko fela mugugwini kahle kahle nemetweli papa nemetwe ya leswaku kasi ku voteriwa ku hi kuma tiyindlu hi swona hi votela swona loko hi votela swona swi vula ku va tsandzekile se swi vula yini swi vula ku fanele hi vota van'wana swona loko hi votela sweswo a ni tivi ma hi twa la i nhleka Bootpet na vayingiseri mpfukeni hi pfukeni minjhani mpfukeni a kenza Bootpet ni vina laki ku na ti-sector to tala leti nanaka leti nghenelelaka kwalaha ku fana na xikombiso la Krugersdorp ni nga kona ni le kusuhi na mukhanselara wa DA ku ri ku hi le ndhawini ya ANC se swo hambana ni le switandini u kuma ku i phati yin'we ma swi vona se ka xiyimo lexi nga xona u kuma ku khanselara la nga kona wa sabotajiwa na swin'wana swi gina vukorhokeri byi nga nisikanani but like the other guys me vula yini ku sabotajiwa ku ndliwa yini kumbe a ku ndliwi yini mi kuma ku i khanselara mara meyara na vanhu van'wana for example ANC meyara i ANC khanselara ya wadi ku tele mihlonge leyo yo basa va vota mahaxi lavaya va huma hinkwavo ya inani se va kota ku wina wadi ivi va nga wini xitulu xa vumeyara hi ku West Rand yi kulukumba Mohale City is too big mara ka xindhawani lexi nga xitsongo xa Krugersdorp adorobeni ku tele nhlonge liya se loko va vota va kota ku wina vukhanselara va khanselara ya DA therefore u kuma ku ti-resources tin'wani for example u kuma ku khanselara a nga na access yo a kuma office aka mayor's office kwalaya just ku a ta tisa vukorhokeri na swin'wana lomu makaya lomuya ko va a different story nyana u kuma ku i the ruling party mi hehla ku yini la phela sweswo swi vula ku mi hehla ku ni kombela ku swi vula ku marito man'wani mi hehla ku yini mi hehla ku loko vanhu va votiwile se va ri ka mfumo va hatle va tirha ku ya hi ku veleka vandla rihi absolutely swi gina swi sabotage nisikananda kwala nga kona u kuma khanselara wa DA ya ku a ni le ku pfuniweni a ni le ku nikiweni ka office ndhawu liya swo fana sweswiya swa nghenelela na ku xin'wana lexi nga kona mahaxi ko va ku politiki nkama n'wani
no ka ni nga tivi ku system ya South Africa a hi fane introduce leswiwani ku create awareness ya swi swa ti-vote na swin'wana na swin'wana vayingiseri lava ni nga va twa laya va twela va vaviseki ngopfu mahaxi and u nge va blame mara mani ta ku a ku introduce system lomu eswikolweni lomuya ya ku vota i yini what is it matiko man'wana ku vota muhaxi is a privilege va swi teka very serious mara na swi nga swi vula ku commission kumbexani ya le tsandzekela ni ve ri ntirho wa vona tanihi commission hambi se swi venga hi ntirho wa vona va ri voxe i swilo leswi mhani ta ku problem i ku after ku vota ka rivaliwa u nge twi ni le ka xiyanimoya ku vota yini ku vota swi serious na swin'wana swin'wana se mhani ta ku a fanele ku va a constant message lowu wu spreadiwaku around hi hanyaku na vona tanihi vukhongeri ku dyondzisiwa ku nampundzu wa khongela loko pfuka muhaxi a swi ta va very serious ku na tifactora leti ku vula ntiyiso na swa disappointa na ku la ka tipolitiki muhaxi ni laki ngopfu na nghena kun'wana ni swi twisisi ku va khanselara loko fika u hemba just be honest politiki problem ya kona i ku language leyi tirhisiwaka u la ka tipolitiki muhaxi i vuna swi fana no gangisa n'wansati muhaxi loko ka u nga nyonyeteli mi nga fananisi ku gangisa n'wansati a wu gangisi hi vunwa yi vulavula vamhani ta hina va tshembisi switimela na swin'wana na swin'wana na xiporo a hi zangi xi va kona muhaxi hi lava va tshameli vukatini number 12 015-297-1855 mingizero mina kutu mingizero mina ku angula ku yini ka mhaka leyiwani sale timinete tinharhu ku va hi fika makumu ka nangona ku i mhaka yo tsakisa leyi mhaka ya timhaka ta ku vhota a hi ti tiveni a hi tweneni lowu mingizero nhlekani aye Kalanga minjhani butone epfukile minjhani epfukile basop a swi la ku ni tsema nkarhi wa ku wu fambile swi na mhaka a mina ni chekile vito ra mina ni a ni lo cheka ntsena ni tlhela ni teka ntombi ya mina yi ta vhota ro sungula ni vula n'wana wa mina ni ya n'wi tsarisa ni tlhela ni n'wi kombisa ku why mina ni fanele ni vhotisa leswi ende a ni n'wi boheleli Khalanga a ni fanele ni n'wi nyika background loko a ni vutisa ku why hi fanele hi tshama laha hi nga tshamela why ni fanele ni dyondza laha xikolweni laha hi nga dyondzi why lava ni nga va voni ni fanele ni nga n'wi tumbeteli ni fanele ni n'wi byela history ku hi huma kwini ya kwihi ivi ya yena a va na choice se a ni mi tshemba a ni n'wi langeli a ni n'wi langeli mara ni n'wi nyike choice se a mi nga endli sweswo loko u nga vhoti laha a wu nga vi dyi lavuyala ni n'wi byele ni ku n'wana nga vhoti xihundli ta veri one hambi papa vo ku nyika leyi ni mina ni tsakise hi mhaka ku na le ka bolo hi favor swilo swo hambanahambana se hayi yena wa swi tiva ku ri ni n'wi nyike choice but a ni lava ku emphasiza ya ku Khalanga ku na vanhu vo tala va rilaka hi phati leyi ya hina ya ANC ku ti-service a ti kona na vakhegula va tshama va kha va yi vhotela ma swi ta ku vakhegula va yi vhotela ANC minkarhi yo tala ene ni loko mo cheka membership ya vanhu vo tala ya ANC vakhegula na vakhalabya va tele because a va langwi ka ANC va loyal to the party youth yo tala loko yi fika yi langwa ku fana va lava nga langwa ku vhota se hi swo swi endlaka ku vanhu va tshama va kha va ku ANC yi tshama yi ri in power because ANC yi tiva timembara ta yona leto ka ti nga langwiki lava langwaku va langwisa hi yini vo fika va nghena phela i fane i ta na miehleketo i fika influencer ka organization loko i fika influence i vona miehleketo ya wu yi nga pasi walawo mara a va fane va tshama ku vulavuriwa ku tekiwa swiboho va ri ka party van'wani vo tala va na tiphati ta vona ma tiva Khalanga na khale loko ha ha kula loko wo tshika i tsakele munhu va ku i munhu wa mani i ya i fika endla leswiya swo hisa ku mana nga lunghanga u nga wini tana na program ya wena then ta endla 1 2 3 ingaku Khalanga tshika Khalanga ku Khalanga endla 1 2 3 no tana na program ya wena ku wa vona mi leswi ni nga komati mina ni endla 1 2 3 se loko va tsandzeka sweswo va tsandzeka ku cinca ti-decisions na mavonelo ya vanhu va blame ANC ku ri no ANC a yi le ku provideni ku na swo tala leswi ANC ka local government yi nga tsandzeka ku swi endla Khalanga ni nge hembi vanhu vo tala a va na mati vanhu vo tala a va na 1 2 3 mara most of the deployees ta ANC va le ku ringeteni ku tirha ene choice sweswiwani va nyikiwe choice fambani mi ya vhota ni ANC a yi le ku tirheni fambani mi ya vhota mi ya hi humesa va lan'wile vakhegula vo ta vhota na vakhalabya na hina hi vhota yi vuya donke okay
Ai gimeteni kwa nangona kwa umeriswe Tinyiko Morgan Shivambo ni Kalanga Pet Mateo la hlangana na kambe viki munduku kwala kamgala na FM DJ Met ekwala fikini na yena ai mina na DJ Met twana ne kahle ku nangona kwa Afrika wa vulavula na nangona kwa dzumba na mina ai mina ngona go vulavula swa mitlangu se na sweswi ra tisisa sweswo kwa ai nangona kwa swa mitlangu lo ai tingeni ta swa mitlangu ikona rasinyiko tata na swona ina ile ka swa mitlangu hambe swa guys ala ko tara swona ina ikona e vulavula hi swa ku vota hi swa ku kwendleke yini futhi a tivichu futhi bila ale ri kona network ka ku ri hava ya na mandiri busy ngopfu la ri kona mina TV nga khomi no khomi. Okay. Yeah. Yibani misungula so ibakuluko. DJ Matt. Echada. Kadzumba na mina comedy. Kadzumba na mina ne. Yes. Ndini matimunyana mantsana la ngata bande ni wakuma kahle ku end. Ku 1990 kufike emaqunguni makhwe. Kusuka le Namibia ne Angola. Even Nelson Mandela khale ka president of Africa Dzonga. Abaneka leswi ngo entitled deed. Vun'winyi. Ya vun'winyi bya ndhawu le a platform day. Sanamudla tayeta bayashana wona wena kule bakwela bakinka ayinkumpara se take care. Okay. Hambe suvula yini ema guys. Ngwe bikhomeni kwala o nwena kambe swa n'wina swi vulavuleriwi ne. Sayena. Sungula hi ku hi ya. Ne ta cinca